not going very well. I've never seen government propaganda fall apart as quickly and be rejected as widely as we have seen in the case of the escalation since October 7th. Wanyuma yo kuraba hisande mushanju bari mu rutaro Abapalestine batandika amazuba g'abana ago businge aho rutaro rabe rwemereziwe wanyuma yo kwikirizana uko Hamas n'aba Israeli bekira Omazoba gana Hamas bine kurekura abantu abino mbahambe kandi izoberi omukurumba Israeli yagira ngo Hamas bine kurekura abantu 13 kugira ngo bo bakaba habasibashatu na mwenda baba Palestine abakwatiro mbihome byabo ogu yagumiza yagira ngo umuringo gunugugura akoraterwe mpaka Hamas barekwira abantu 50 ahari ababa kwise nabo babahereza abasibici 50 omazoba gana obo na nibyo biyambi byikirizwa kutaho muri Gaza ku rugo muri Egypt. Israeli yayongera yagira ngo Abapalestine abatacine buturu bari kwikirizwa kugaruka muri Gaza y'eruguru omubwiro bo rutaro rwayemerezebwamo bari kugira ngo bariyo bagaruka mu makagabo. Abapalestine bari kurenga muri kashanju bakwatirwa mbehome by'aba Israeli kandi abantu bakiyongera kwata abandi buri zoba na munongo mu cicweka yakiri kumanywa ka West Bank. Aba Israel Defense Forces nbagira ngo betebekanise kwakira abantu bari mu buhambe kandi bayoreka no kuba rukwenda kureberera abana bato abari mu buhambe abarabe barekurwa mbere bibina yabahewe. Nkomeza Abapalestine bachikwamira hansharo yihangariya Egypt bategereze kwikirizwa kushara umubwiro ubu aho rutaro rwemerezwa kumara amazuba gana kwihobo rutaro rutandikaho ibiro mushanju byo kwikumi Abapalestine kagana mushanju bonka no bikirizibwe kushara hansharo kuzo muri Egypt. Wanyuma yo kurabahesha mukaga deal y'aba Hamas n'aba Israel itiro munkora umugambirizo wa Israel Defense Forces yagira ngo tubakagarukira mu kurwana n'aba Hezbollah ahansharo ya Lebanon. Izoberi yanyimwe abazyo aba Israel Defense Forces bakwasire Mohammed Abu Salmiya urukurirwa rero kumanywa ka Al-Shifa erba kugira ngo ribene rukose bwa Hamas nkebitebe byabe bukuru ikintu cy'aba Hamas n'abashaho abarukoro mu rareri barukuyongera kwihakana. We umugambirizo w'ikitongore cy'amahanga gegisire yagira ngo bari mu ntekateka zo kwihaba rwire bono marwaragari yo muri Gaza eyo matemba ku batwarumiya mu mashoma aho marwaragamwe gaciro mu nkora umucicwekeke. Ministry y'amagara nayo yashaba kushoborerwa ahabwe cy'abakozi babo ab'ikitongore cya World Health Organization bakwatwa bamahega Israel Forces baba abantu bazo mu marwaro koremera mo yabo. Aha wa Sky TV Nibet na Ebare Agenshonga.